Ino niyo mbica ya imwana iria ciuma nja ya thibitari wa Nakuru War Memorial mathaa manini thutha wa thibitari uyu kuneanwo kuri urugamiriri wa thibitari uyu kurumirira riathani ria igoti. PATRICIA MUSALE uria ni umwe wa arugamiriri a thibitari uyu wa Nakuru War Memorial augite thutha wa kamanda wa borithi Samuel Ndanyi hamwe na munene wa kanjo ya Nakuru kweheria maabitha ao, imwana iria ciuma nja wa thibitari uyu ni cingirire thiini na kwigwatira makiuga mamukirite watho kuma kuri county. Walianza kutufurusha, walianza kutuchapa, tukarikibishwa mpaka kwa shamba huko juu. Huko ndio tumetokea. So saa hii wametuambia wataki kutuona hapo. Wakasema shamba ni ya serikali na wametumwa na county na shamba, they are protecting the shamba. MUSALE ni ageririe gwetha uteithio wa borithi kuma ceceni-ini cia borithi cia Central na Kaptembwa niguo kuheana ugitiri thibitari-ini uyu niguo kuhotithia utungata gucokereria no nginyagia thaa cia kumemerekia riboti ino gutire uteithio o wothe ukuheanitwo, maabitha a borithi makiyeherania na cira uyu. Ona kuri uguo mumbunge wa gicigo bunge kia Nakuru irathiro David Gakaria ni ugite thibitari undu gucokererio arugamiriri aya kuona mahuthirire njira ya ngungo kuongerera lisi yao na thirikari iri na mubango na mugunda uria wikarirwo ni thibitari uyu. Uliza county secretary, hii mipango na kiwanja kama imeisha lease, what do you intend to do? Akatuambia wako na mpango ya kulete kama Kenyatta National Hospital. Kwa hiyo ekari 25. Ukienda medical sahi, medical is handling zaidi ya counties karibu 5. Wote wanakuja hapa other than Eldoret. Wale wengine wote wanakimbia hapa. So medical is already overstretched. Na ni kweli kama wako na mipango ya kupanua War Memorial as a public hospital, we will give them all the support that this county requires for us to be able to go and be able to bring that facility here. Maya mokite ona thengia wa kamanda wa borithi county-ini ya Nakuru Samuel Ndanyi gwikinya igoti-ini na gwitetera kumana na gwaga gukorwo agitia riathani ria igoti, akiuga ni kurari na kamiti rabatie guikara thi na kumuhe mwerekera wa kana thibitari uyu ni ubatie gucokerio urugamiriri uria ukoretwo kiramata thibitari uyu. When a court order is directed to lower canon, an example of an OCS or OSPD, then those court orders are submitted to sub-county security committee. They are discussed, the deliberations, the limits are taken, and thereafter they are forwarded to the county security committee. Githiururi giki ni kirigicanĩtie makiria uteti uria ukoretwo uthiururukiirie ndugamano ya thibitari uyu na gutiga ona atongoria a kaunti ino aria ni hamwe na Governor Susan Kihika na Senator Tabitha Karanja mari na mirugamo ngurani, na riu kiuria kinene ari thirikari nene kana ni kuingirira na kunina ndugamano ino. Gerifotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nakuru, nitagwo Wanjeri wa Kariuki.